Sanibonani guys, another day, another story. Ngithi mina istory sesanamhlanje simayelana no-Ayanda noLerato. Ayanda noLerato iqala kanje indaba yabo. Ayanda wayogeli nje mhlambe ola ku-23-24. Wayekade eqeda ukuphuma eVarsity wahamba wayobheka umsebenzi endaweni esemadolobheni yabo, idolobheni kude nakubo. So mehamba ebheka uyazi ukuthi mangabe ukuthi uyasuka endaweni ongayazi awukwazi ukuhamba ungakayitholi indawo yokuhlala. So khona lento yokubheka imisebenzi online. Shothi abheka online i-account lomuzi lo umuzi ophelele, but uchargewa imali cheap kakhulu for umuzi ophelele yabo. Abukuthi azingaba i-status right lesi sempilo yakhe, then mase ba right usengakwazi ukuthi ayibhekele indawo enye yokuhlala, but nje for i-start lo muzi reasonable yabo. Ayithona ngempela ke ahambe ukuthola umsebenzi kule ndawo, and then useyithole indawo yokuhlala amove yonke into okuyazi ukuthi mangabe ukuthi yonke into yenza online, imali uyifaka online yabo. Wayenaleyo themba nje lokuthi yonke into izohamba kahle. Awuyima ayithona ngempela ke anentuze-ke ahambe-ke u-Ayanda ayohlala lapho kuleyo ndawo. Ayithiwa ehene-ke aliyeze kushuthi nomuntu okuyena oyilandlord yale ndawo yabo, akhulume naye amtshele ukuthi ayifake imali kule account were ayafaka imali, and then bemtshele ukuthi ukhiye uzowuthola kuphi, bewufihle somewhere yabo, akazethole isikhathi sokuyoview indlu or anything. Hayi fine, thona ngempela afike hawu ikhona indlu na ukhiye ngempela, kusho ukuthi lo muntu lo bengikhuluma naye legit yabo. Hayi okay fine, try angene le ndlu le. It's one of those houses le uyifice nayo yonke into, wena ufika nje nempahla zakho zokuqoqa kuphela. Inhle, it's a beautiful house. Hayi kumangazi ukuthi ayibule indlu inhle ngempela, ngisho usuyibuka in real life, ukusho ukuthi anga-understand why cheap kangaka, but futhi anganaki. Ayithiwa afike u-Ayanda uthi uma ngingena nje aveda nayibona ifamily le ndlu, thathu angiseyibuka ngake ngaba kule ndlu, but angikaze ngibe kule province. How is that possible yabo? Kuthiwa angene yabo, ayimthuse nje yonke into ayibonayo uyayibona, but indlu nje yona okunye akakuboni kahle, but indlu iclear nje ukuthi mina I've been here before yabo. Ekuthiwa engayinaki futhi leyo nto, ayangene ayihlalele-ke njengomuntu owayeyoqala emsebenzini omusha isonto lonke nje ubhizi nomsebenzi, ufike ebusuku abantu abamboni yabo, because uhamba ekuseni ey'buyele ntambama. Kuthi nje nge-weekend emini abo ezame naye ukuklina washe, athi nje ethi uyoneka abone ugogo kamakhelwane, ethi awungane yami unjani, athi ngiyaphila. Lo gogo umbonela kude yabo, athi awu bofika phela uzosibona ubone umakhelwane abasha. Athi lo gogo athi lo gelayo okay ngizofika, kusho u-Ayanda. Ayithola ngempela u-Ayanda-ke ayenza into azenzayo, then later on nje ahamba yeka gogo. Kuthiwa mefika gogo, ugogo kuthiwa vele akhale. Hayi bo, kuthiwa thuka u-Ayanda athi gogo khalelani, athi gogo yazi uyafana nodadewenu. Uthi ngithi ngiyafana nodadewethu, uthi uthi ngivedane nginga-act ngathi ngiyathuka yabo. Uthi ethe yini kwaba buhlungu nje into eyane ehlele emndenini wenu. Uthi u-Ayanda ngithi mina kanti kwenzakalani ngathi wegogo kahle kahle ngodadewethu. Uthi athe yini udadewenu angithi uLerato. Uthi ngithi mina lapha ngazi kwaLerato lo. Hayi kuthiwa-ke mesethe yini okay-ke uLerato wayehlala la, ehlala yedwa nje, washeshe waphumelela ingane, and then mephumelela impilo yakhe yaba right, yonke into yaba right. Ngiyajabula nje ukuthi nawe usubuyile uzovusa umuzi kasisi wakho. Hayi uthi futhi nginga-understand. Uthi ngithi qhubeka gogo ngilalele. Uthi bese sugogo uLerato wahlala la, kwathi nje ngobunye ubusuku obodwa ngezwe umsindo. uLerato ayenesoka lakhe-ke, ngazi ukuthi isoka lakhe lali umuntu oshadile ngoba lalingabonakali, lalifika ebusuku, wayengeke umbone nje ehamba nale mini, lalifika ebusuku lihambe futhi kokunye noma lilalile, kodwa nje ngeke ulibone ekuseni yabo. Hayi uthi-ke meseyasho ukuthi kodwa ngelinye ilanga nje kwaba weird, uLerato waxabana naleli soka, sizwa sisendlini ukuthi kuyaliwa laphaya, kodwa phela sasingeke siphume ngoba kwakuwumuntu nomuntu. Emva kwalokho kwakukhala umsindo ongathi khona into ephahlazekayo. Washo ngengilo uLerato, wakhala. Mekhala asiphindanga samuzwa uLerato, asiphindanga sambona uLerato. Hawu sabona nje sekuvela yonke indawo, sesibuzwa nathi omakhelwane ukuthi samgcina nini, but akaze iphinde itholakala uLerato. Nje ngibuhlungu kakhulu ngomndeni wakini. Yo ethi ugeli vele fike lo usizi ukuthi akakhali, usekhala ethi ibuhlungu into eyenzeka kuLerato. Uthi phela ngifuna ukujabulisa gogo, uthi angihlobene noLerato futhi angimazi. Uthi hayi ngihambe-ke. Uthi mengihamba ngilentuzi ngivedane ibe curious-ke manje ngalo Lerato. Uthi angazi why. Ayithona ngempela be curious, ahambe-ke mehamba efike-ke endlini yakhe-ke izothiwa lento yaphuma nabo internet, abheke uLerato owayehlala kule ndawo le yabo, because isibongo sakho ayingakasazi. Hayi
ngempela vedane ngivela intombazane methu uyayibuka uye ngqo yezwa uye ngqo lo ola esomeni but ukuthi uyanga yena manje lo sisi wayethe ukuthi ukukhula kancane kunaye ekuthiwa ithuke lengane yabo uyazazi nawe ungayiboni uyibone ku-internet ungabe uthi yimi phela lo ekuthiwa ithuke lengane understand manje uthi waye ugogo bembiza ngosisi omncane kale radi yabo ublaza uhlala endlini kale radi yabo nje ibuye ingqondo ukuthi that's why ugogo kade yabo lokho ekhuluma kanje ngathi ukhuluma nomuntu wakubuka le radi uthi hayi aseshe kathola ukuthi ile radi wanyamalala ngempela akaze tholakala sekuyiminyaka wanyamalala iminyaka hayi uthi ugeli ngivele ngishawa uvalo ukugela athuke-ke manje kuthiwa methuka ugeli abuke methi uyabukisisa ngisho impahla egqoko le rado uyibona zifamila impahla angathi wakwayibona before impahla zaziyo yabo kuthiwa ileta imudla ukuthi why yonke into ifila familia la endlini why impahla egqoko le rado kungathi impahla ngayi-owner before but angikhumbuli ngiyi-owner futhi yabo kuthiwa ugeli manje eqale-ke impilo yakhe ivele ishintsheke yabo kuthiwa nje ehambe emsebenzini ngakusasa but nje engabi right elokhu ebuka lesithombe sale rato ezama ukuyibuza le ntombazane kwenzakalani plus why ifana nami and why ngigcine ngikule ndlu ngibe ngifana nayo yabo but sengawathola ama-answer hayi kuthiwa-ke le ndlu because ayisindala yabo kunaye kuthiwa walentuza wahlala-ke lapho ku-Ayanda kuthiwa mefika u-Ayanda mama futhi aphinda research yabona nje ukuthi lento iyamwarisha kuthiwa kwakune-landline uthi wafica kune-landline lapho ifoni mefika lapho ingakaze nje isebenze wayengazi noma iyasebenza noma ayisebenzi because izinto ayifice khona la akanandaba nakho okunye akaze kubuke nangamehlo uthi that one night kuthiwa that one night ivedane iringe le foni i-landline ithiwa iringa le foni le ulerato mina u-Ayanda agqume athuke uthi hayibo kuringa ifoni ngalesikhathi sekuyiphansi nobusuku kuthiwa athi ngiyibambe because angi-understand yabo kuthiwa nangempela ayibambe kuthiwa meyibamba ezwe izwi lakhe her own voice likhuluma ngale kwifoni ethi sawubona Ayanda uthi ngithuke kuthiwa athuke umu-Ayanda athi Ayanda yebo lithi izwi unjani Ayanda asho Ayanda uthi hayi uyaphila mase lithi mina igama lami ngulerato kuthiwa vedane ayichamele u-Ayanda uthi usokuthi nje kanjani ngoba kade kukhulunywa ngale rato kuthiwa washona kuthiwa Ayanda juluka bamanzi te athi mina ngulerato Ayanda ngicela ungivulele kunento kumele ngitshele uthiwa vedane kushwaqa ekhanda kushwaqa yonke into ku-Ayanda because she can feel ukuthi lo muntu okhulumayo is somewhere around la yabo ethi u-Ayanda thuka vala ifoni iphinde iringe ifoni athi nje angisayibambe kuthiwa iringe ifoni athi angisayibambe lapho usejuluka umanzi te and she can feel ukuthi kunomoya okhona la yabo ithi u-Ayanda lale kuthiwa melala lento leyo lokhu ibuye ukuthi no man khona into eshaya amanzi la manje naye ufuna ukuyithola ukuthi how do I link to lo lerato washona yabo kuthiwa nkosi yami-ke eventually ubuthongo bufike ku-Ayanda kuthiwa ngakusasa emsebenzini nje u-Ayanda akasuyena yabo akasuyena kuthiwa nje ayitshele ukuthi yazini angimlalele lo lerato ngimuze ukuthi uthini because I've got so many questions nami engihlulekayo ukuthola iy'mpendulo zawo yabo kuthiwa nangempela ntambama futhi alindele ikholi kuthiwa ivele ingangeni ngalelo la alindele ingangeni khona azazumeka lali luthi ikhola kuthiwa futhi kuphinde kudlule mhlawumbe 3 days yabo kuthiwa hayi ngenkathi esetshetha ayisho mhlawumbe lerato ngeke saphinde efoni because wamsiba kuthiwa iringe futhi ifoni same time ngalesa sikhathi lesiya ayibambi kuthiwa futhi same voice le Ayanda uyaphila uthi ngiyaphila ngicela sisi ngicela ungivulele ngikhulume nawe kuthiwa nje u-Ayanda ngeke ngikwazi ukukuvulela mawukuthi khona into ofuna ukukhuluma nami ngicela uyikhulume la efonini uthi it's okay mtshela ethi Ayanda uyimi wena mina nginguwe kuthiwa Ayanda ethi kuthiwa ethi yini wena mina ngaba nenkinga ngafa ngabulawela la egcikini lami ngaqitshwa la egcikini lami Ayanda ethi ukuthi hayi ngeke ungayiqala lapho lento le kuthiwa ethi ukuze ukhole ukuthi uyimi mina ngiwuwe ngicela uhambe uye kwilentuzane kwi-kist uthi amyalele ukuthi i-kist ikuphi uthi ngayingazi kuthiwa ayingazi kwa-kist leyo kuthiwa ayibone ngempela kuthiwa mtshela ukuthi kuleyo kist leyo uzofica enye futhi i-kist encane uthi hayi nangempela hayi uthi bese yamtshela ukuthi ngifuna ubuke lezo ithombe uyibukisise uzame ukubuyisa ingqondo yakho ukuthi awuzazi iy'thombe uzoyifica lapho uthi kuthiwa nampela andavule efica ithombe kuthiwa mefica ithombe
eyibuke qala ingabuyi ingqondo kuthiwa mase kufika kulesi sale rato ayibone yena ngqo ngampela kuthiwa ngenkathi eyibuka yena ngqo ivele ibuye yonke imemory ukuthi no this is me. Mebuka abazali bale rato ebona ukuthi abazali bami laba yabo but abazali bakhe akazi kanjani because akubona labazali bakhe bamanje but uyabakhumbula uyabazi bonke abantu abakulezi ithombe kodwa akazi wayebabona nini kanjani yabo. Aqale manje athuka eyikhumbule eshutha lezo ithombe ukuthi yimi engangishutha lezi ithombe yabo kuthiwa kubuya ama flashbacks amaningi ngalezi ithombe but into emdida ukuthi Ayanda ngiyena uLerato and kodwa ngiyayazi yonke lento akukwazi ukuthi ngabe deja vu yabo. Kuthiwa uLerato ephinde phone ethi Ayanda athuke manje usejula kumanzi because impilo yakhe iyamdida kwayena manje ke because usenefamily entsha akhulele kuyona azalelwa kuyona iwazi yonke into from birth ezikhule ezibamdala uya unanezithombe zakhe nomndeni wakhe ukhombisa ukuthi uzalelwe kulomndeni so there's no way ukuthi uke waphila elsewhere kanjani yabo. Ayithiwa ke aphinda phone ugeli ayithiwa ibamba athi ubonile ithombe kuthiwa ashulo ethi uyayibona ukuthi uwe lo kuthiwa vuma Ayanda ethi ngiyayibona ukuthi yimi and seziyabuya zonke izinto kuthiwa sewathi ngifuna ukukukhumbuza usuku owafa ngalo wena Ayanda owuLerato ukuthiwa ethuke-ke manje Ayanda. Ayithiwa ngempela nedisho njalo evele emxoxele kuthiwa umxoxela on the phone amtshela ukuthi Ayanda kwakuwusuku oluthize kwafike kwanokha usibanibani kwakuyishende lika Lerato. uLerato wayejola nomuntu oshadile so uLerato wanqaba ukuvula kuthiwa indoda yalokhu insist ukuthi ivule kuthiwa wavula eventually mevula uLerato wayenqatshiswa ukuthi wayesanda kufind out ukuthi le ndoda le yayizama ukuthola ngaye yayisihlelile nje yonke into that's why yathana naye in the first place because kwadingeka umuntu ukuthi athwale ngumuntu alala naye and wayelala noLerato at that time. Kuthiwa hayi alento zeke kuthiwa ngekase eyikhuluma lento uLerato ayabuya wonke wamina Ayanda ayabuya wonke ama flashbacks uyayibona lento uyayikhumbula ke manje into eyenzeka. Kuthiwa amtshela athi uyangena le ndoda ngahlala naye uthi ekhumbule ngisho into eyayigqokiwe ngalela yabo ngekase emfone umtshela ngocingo but uyayibona yonke isekisi idlala because wayekhona she was there. Ayithiwa ke amtshela ukuthi yangena le ndoda sahlala mihlala phansi ngayitshela ukuthi sengiyazi ngiyakwazi amaplani akho and njengamanje ngifuna ukufonela ekhaya ngisho ukuthi mangabe kwenzeka ngifa noma kwenzakalani wena umuntu responsible for ukufa kwami. Kuthiwa Ayanda ibuye ngempela ingqondo kuthiwa ayibone yonke lento eyayenzeka. Ayithiwa ithi suka lapho kuthiwa ke uLerato asho ukuthi ngazi into engasho lokho le ndoda lengasho ngathatha ucingo ngathi ngiyafona ekhaya ngithi ngifuna ukufona phambi kwayo ngizwe ngibona yavedane ngenxa ukuthi ayibasaba abantu basekhaya yavedane yadumela yangidumela sabanga ulufuni sabanga ucingo yaze yabulala ivasi ngibulala ivasi yangidusha ngidusha ngawela kule vasi yezwa so mangiwela kule vasi le vasi yavedane yangilimaza ngilimaza kwalento ngalimala ngendlela yokuthi ngalimala kambi mebona ukuthi sengilimele kambi wayengeke kwazi ukungiyisa esibhedlela and futhi wayengeke ekwazi ukucela usizo komakhelwane wavedane wathatha umbese wangiqedelela uthi manje ngenkathi engiqedelela ngicabanga ukuthi wayebona ukuthi sengibonile and ngizomcebisa wabona kungcono wangiqedelela mengiqedelela warealize ukuthi kuzokwazi ukuthi uyena umuntu ombulalile nani wavedane wangiqiba khona la endlini kuthiwa kakhulu manje Ayanda kodwa iyabuya yonke into uyayibona akukhumbule nokuthi wamgqibaphi yabo konke kuyadlala la kulendlu. Ayithiwa Ayanda avedane athuke ahefuzele mesethi uLerato ungathuki ngizomnikeza ama-address awu2 ngizomnika i-address yasekhaya nginikeze i-address yakubo kwale ndoda ngifuna ukuthi kube wena umuntu ozongikhulula angihleli kahle la ngikhona and ukufika kwakhe emhlabeni wawuvela ufikele ukuzokwenzela mina ubulungiso. Ayithiwa Ayanda nga-understand thiwa abuzo Ayanda kanjani athi uzohamba uye ekhaya ufike ubatshele sonke le story ngitshela sona and then emva kwalokho ngifuna abantu basekhaya kube yibona nawe nizohamba niyokuthi limbiwe leli cala kabusha ngoba laphelele emoyeni and ngifuna masephenyo kahle leli cala ijustice iserve kahle le ndoda le igwetshwe uthi on top of that ngifuna umndeni wami ukhululeke uma wami waze washona engaze ayithole iclosure ukuthi kahle kwenzakalani ngami nabanye ihlobo zami ezinye ngisho nabafowethu abanye sebaze bashona bengaze beyithole iclosure. Le ndoda le ikhululekile inethezile kwayimina ngingenile emndenini because
umoya wami awuphumulile ngokuthula ngoba ngingcwatshwe lapha endlini. So ngifuna ukuthola nami isendofu ehloniphekile ukuze nami ngizohamba ngingasabheki emuva. Ayibo kuthiwa thulo, ayithiwa Avedane uLerato ayivali ifoni esathukile lo, hayi u-Ayanda, ayithiwa u-Ayanda Avedane afonele emsebenzini bajethi angeke ngikhona ukuphumelela ukuze emsebenzini kusasa angikho right. Ayithiwa emsebenzini be-understand ukuthi mhlawumbe uyakhula or something, but I know it's fine. Fonele manager yakhe ebusuku kunjalo mtshethi nje kuyimanje ngiyabhupha. Ayithiwa ngempela u-Ayanda bevuka ekuseni nje avuke ahambe uye kule address yakubo kwale ntombazane because nje uyitshela ukuthi hayibo kwenakalani yabo udidekile kodwa uyawafuna ama-answer. Ayithiwa ngempela mefika nje kubuka le nto ngathiwa kukhalwe isililo siwe kodwa wasiLerato usuwafunwa kangaka Lerato iminyaka. Ayibo kuthiwa athukulo asho ukuthi ngicela ningilalele anyeni uLerato kuthiwe lutho siyayazi ingane yala ekhaya thina umakho waze washona ekhala ngawe Lerato siyabonga ukuthi usuze wafika yabo kuthiwa kosami ingane bacela izikhali singangicela ngicela ngilalele ekuthiwa ngempela kubehlale phansi ngilalela kuthiwa ibatshele sonke lesi story lesi sonke kanti khona umfowabo kaLerato owayezazi kushuthi indaba kaLerato because naye wafakaza wathi uyamazi lo baba lo wayithana uLerato ubaba wayeshadile. Hayi sike behambe ke beyokhuluma icase kuthiwa police station ngeke komele kuqale kubonakala ukuthi ngempela khona yini ama-remains. Asikwazi ukubopha umuntu based on i-word of mouth. Kumele kubonakala khona ama-remains and bukhona nobufakazi singabuthola ukuthi mase siwatholela ama-remains ukuthi uyini lo baba owenze lento. Hayi because kwayile ndaba nje iyadida indida. Ayithwana ngempela kubuyelwe-ke kalo kuthiwa makubuyelwa-ke kantombazane uthi ugele njalo kuthiwa Ayanda lo akasho lutho kubo akwaziwa nokuthi kuma-investigation manje uphansi phezulu. Ayikuthiwa-ke mabebuyela kuleya ndlu hayibo kubo ngempela besho ukuthi impela indlu kaLerato babeke befike but nje bayidikila emva kokuthi kule ntuzane uLerato elahlekile bangaphinde babuyela kuyona beyibuza ukuthi pho wena uyithole kanjani lelasho ugile ukuthi unomuntu ayixhumana naye. Hayi kuthiwa okay bengayinaki futhi leyo phathi. Hayi kumbiwe nangempela itholakala uLerato ama-remains akhe yokuthiwa kukhalwe kulo muzi kukhalwe bebungu Ayanda bese Ayanda abantu basabazo bezoke belala ubuthongo because sonke sahlezi sibuza kwenzakalani ngoLerato. Hayi kuthiwa-ke iqale investigation okuthiwa ngenkathi ngibiwa kutholakala nering egugile eyendoda kodabo tuyithathwe nale ring nayo iyofakwa kulezi zinto ezokuphenywa kuphenywe nokuthi amathambo ngaba kaLerato ngempela iqale kwenziwe nje kabusha uphenyo olusha manje. Hayi kuthiwa ngempela kuprove ukuthi uyimpela uLerato. Ayithiwa kuhamba isikhathi-ke qalwe-ke manje kuphenywe kuthiwa-ke Ayanda indawo ayithola kanjani asho Ayanda kuthiwa sicela usinike inamba yomuntu owuxhumana naye. Hayi kuthiwa ngempela u-Ayanda ebanike inamba kuthiwa nje first thing umuntu ayixhumana naye ile ndoda should le ndoda yarealize ifamily ayisahlangene nalo muzi ayisawunaki yabuya yona kwaba yona in charge kulo muzi iqashisa ngawo and yayiqala uqashisa ngo-Ayanda yayingakazi kuthiwa ngazi kuhlala umuntu after years and years. Ayithiwa nangempela-ke asho kulo kuthiwa mase kulandelelwa inamba yalo baba lo owayethandana noLerato. Ayithiwe ngempela isitori ngase siyaqala siyahlangana. Ayithiwa nangempela elandwe kubaba for questioning elandwe yena nonkosikazi wakhe kuthiwa ayikhulunywe hey kuthiwa unkosikazi ikhubeke unkosikazi ukuthi lo baba sengihlale naye iminyaka emingaka ubenza into enje. Ayithiwa lo nkosikazi asho ukuthi khona ilanga lawa kwabuya khona lo baba egcwele igazi kodwa angazwa akusaziwa ukuthi wakhava wathini isitori sakhona. Ayithiwa nangempela kubona kubuzakala ukuthi le ring abayazi ngithi umfazi avume futhi because nayo sevuma ngisho out of anger akasafuna ukuyisave le ndoda. Kuthiwa asho unkosikazi athi lo ring okuyiring yomlingani wami yalahleka ngalo lelo langa lo baba wafika ngale igcwele igazi yokuthi ubaba aphike ekuthiwa ingalo yomthetho isho ukuthi ngeke yonke into la ilinka kuwena ukuthi lo wamuzi wayithola kanjani access yokuthi uqashise ngomuzi uyithole ephi imvume wawazi ngani ukuthi umnikazi wawo akasabuya yabo yonke leyo. Ikuthiwa nangempela kuba bakhala vumeka asho ukuthi yena wayethi uzohamba eyothwala were then lo waphazamisa icebo lakhe and on top of that wayethi uzomcela kubantu bakubo so wabona ukuthi lento izomosha ngoba umfazi wakhe ushushu sezokwazi ngale ndaba nabantu bakubo kaLerato mhlawumbe bazombulala so wadecide ukuthi no akavela aqede ngoLerato. But wayengacabanganga ukuthi ngilanga umbuyelo bese tshethi nje sedlule because kuyiminyaka yenzeka lento. Ekuthiwa athuke futhi naye masebona lengane le
because wase walandwa-ke lo kwathiwa nangumuntu ofike nale ndaba kuthiwa indoda ithuke ukuthi ubekwa yini uLerato la ngoba phela yazi kahle ukuthi yamgqiba washona. Ngimtshela ngiyena nguLerato lona uGeli asimazi ukuthi uqhamukephi lo kade lokhu uxoxa naye nilungisa indaba zenu. Hawu kuthiwa thuke ngempela nalo baba ukuthi hayibo uLerato phela lo ayithiwa boshwe-ke lo baba lona kuthiwa Ayanda-ke ngumndeni kakhulu kuthiwa Ayanda kube imande exoxela umndeni wakubo ngaso sonke isikhathi kuthiwa namhlanje umndeni wakubo awumkholo Ayanda mexoxa le ndaba kuthiwa ayiyenzi sense kuthiwa u-Ayanda waqala-ke wamixa nomndeni wakubo kaLerato nabo sebemtreat-a njengoLerato even though u-Ayanda but bathi ubanika le thing yokuthi uLerato ngathi usakhona because kuthiwa yonke into ayenzayo noma elisusela ibeka unyawo uLerato yonke into. Kuthiwa u-Ayanda kwagcina senemndeni o2 but kuthiwa u-Ayanda washo wathi ngicela ukuthi le nyanga miphela ngiphume kule ndlu, I don't feel comfortable ukuhlala kule ndlu yabo. Kuthiwa yena ngempela kodwa lapho wayengasamhluphi lo because wangcwatshwa kabusha yonke into yaba right. Kuthiwa kodwa dithe uyahamba ngelanga lokugcina yakhala futhi ifoni. Kuthiwa mikhala ifoni wayibamba kuthiwa wase washo uLerato wathi Ayanda ngiyabonga sisi, wathi ngiyabonga kakhulu sengiyaphuma kuwe sungayiphileni impilo yakho ngendlela oyithanda ngayo sengiyi-peace manje angisophinde ngikuhluphe awusobuye ungibone uyikhululile impilo yami. Kuthiwa ngempela-ke wamgcina lapho Ayanda ukubona uLerato akaphindanga wambona kodwa nje wahlala waba nobudlelwane nomndeni wakaLerato waba nobudlelwane futhi nomndeni wakubo kodwa namanje usakholelwa ukuthi akaze kube i-deja vu kwakuye vele kwasekuqaleni because namanje uyakholelwa ukuthi uye uLerato because there's no way ukuthi yonke into uyayazi yonke even namanje lapha babemxoxela indaba kaLerato mekubo kaLerato indaba azaziyo ayikhumbulayo zonke. So ukuthiwa impilo yakhe noma iphila kodwa unakho ukudideka ukuthi kanjani. So leyo answer-ke iyona answer angakaze azayithole kuze kube namhlanje. Siphela lapha isitori sanamhlanje. I hope you guys enjoyed the story. Thank you so much for watching.